Экс-министр Равшан Сабировдун күнөөсү далилденген жок. Бул тууралуу бүгүн 19 мартта маалымат жыйынында жактоочу Икрамидин Айткулов билдирди. Анын айтуусу боюнча башкы прокуратуранын массалык маалымат каражаттарында жарыяланган Равшан Сабировдун күнөөсү далилденди деген маалыматты чындыкка дал келбейт. Экс-министрдин күнөөсү далилдегенде эч кандай негиз жок. Башкы прокуратуранын берген маалыматында алар көрсөткөн видео жана аудио жазуулар ошондой эле жабырлануучу Гүлайым Исмаилованын көрсөтмөлөрү күнөөсүн далилдеди деп айтылууда. Бирок Народный дүкөнүнүн көзөмөл камерасына тартылган видео жазуу болгон, анда Сабировдун күнөөсүн далилдей турган бир да факт жок, деди ал. Ну, во-первых, что это за видеозапись магазина Народный? Там виден только белый джип, который проезжает мимо магазина Народный, ну, среди других машин. Там не видно госномера машины, кто сидит за рулем. Из этой записи видно, что там не видно, что Сабиров получал какие-то деньги от Мирзахметова. Там ничего нету. Просто машина белая проезжает, и все. Но таких джипов белых очень много. Не только там Сабиров на другом джипе ездит. В действительности в деле отсутствует аудио и видеозаписи, где была бы зафиксирована передача денег от Мирзахметова Сабирову, например. Таких записей нету. Или где Самиров вымогает деньги у Исмаилова, или там говорит Мирзахметову о том, что надо получить деньги у Исмаилова. Таких записей нету и таких сведений нету вообще в деле. А секретарь Сабирова, она дала показания, что приходила это Исмаилова, что она разговаривала и с Мирзахметовым, что заходила там, один раз она заходила к Сабирову. Вот и все, там других показаний нет. Ошондой эле жактоочу белгилегенде 2012 жылдын 30 июнундагы сурак протоколу боюнча күбө Исмаилова Сабиров эмес, анын орун басары Мирзахметов Тахир акча доолаганын айткан. Бул жерде аны жаманатты кылуу жөнүндө сөз да айтылган эмес. На самом деле Исмаилова подтвердила в своих показаниях только факт передачи взятки Мирзахметову, но не Сабирову. Вот я вам прочитаю цитату из протокола допроса этой Исмаиловой от 30 июня 2012 года. Ее в ходе следствия допрашивали. И вот следователь задает ей вопрос. Скажите, министр Сабиров лично вымогал у вас денежные средства за получение аккредитации ассоциации Инкамина Перла Фамилия Онлус? Ответ Исмаиловой, заявительницы по делу. Нет, Сабиров у меня деньги не вымогал. Деньги у меня вымогал Мирзахметов за получение аккредитации ассоциации Инкамина Перла Фамилия Онлус. Он прикрывался его именем. Такие показания давала Исмаилова и в ходе следствия. Еще. И в суде первой инстанции она ничего компрометирующего Сабирова ничего не сообщила. Жактоочу УКМК жана башкы прокуратура аталган ишти иликтөөгө албагандыгынан нааразы болду. Сабиров боюнча мыйсамсыз өкүм чыккандыгы ошол органда иштеген кызматкерлердин бул ишке катышы бар экендигин кабар берет, деди ал. Я полагаю, что привлечение к уголовной ответственности Сабирова и его осуждение – это результат действий мафии, которая действует в сфере международного усыновления. Интересы этой мафиозной структуры совпали с интересами руководства антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры, которая хочет любыми путями показать, так сказать, результаты борьбы с коррупцией. Сабиров на посту министра работал всего несколько месяцев. Работал он честно, прозрачно, а потому он мешал этой мафии. Осуждением Сабирова, как я полагаю, мафия хочет убить двух зайцев. Они устранить министра, который мешал коррупционным схемам, а заодно тем самым оправдаться перед итальянцами за полученные от них крупные суммы. Мол, Сабиров присвоил все деньги, не выполнил своих обязательств, из-за чего, мол, международное усыновление не произошло. Равшан Сабиров Жогорку кеңештин депутаттыгынан социалдык өнүгүү министрлигине дайындалган.
Андан тышкары Кыргызстандагы тажик улутундагы кыргыз жарандардын диаспорасын жетектеп, жеке ишкерликтен тапкан каражатына эл муктаждыгына жараган бала бакча, мечиттерди, жети көпүрө, үй бүлөлөрү жарды жашаган жарандарга көмөк көрсөтүп турган. Негизи Равшан Сабиров министрлик кызматта болгону 6 ай гана иштеген. Бүгүнкү бийликтин коррупцияны жоготобуз деп күпүлдөшкөнүнө ишенген жаш кадыр чындап эле билек түрүп коррупцияга чабуул коет. Буга чейин чет мамлекеттерге байма-бай акчага баланып келген наристелердин тагдыры да коррупциялашканына көзү жеткен министр ага жолтоо болгонго аракет кылган. Балдардын эртеңки тагдырынан капары жок шылуундарга министрдин бул кадамдары жакпай калган көрүнөт. Айтор жок күнөөсүнө эле тоодой айыпты токуп чыгышты деп тынчсызданат бир тууган эжеси Батма Сабирова. Башынан эле министрликке барганда коррупция менен күрөшөм деп барган. Коррупция менен күрөшүп атып, мына адвокат айтты, целая системная мафия болчу. Ошол мафияны жок кылам деп өзүн мафия алып туруп өзүн соттоп жиберишти да. Бул жалган, жала. Анткени Сабировдун ким экенин өзүнүн жердештери билет, тууган уруктары билет, деги эле бүт кыргызстандыктар билет. Өзүнүн ак эмгеги менен байлыгын чогулткан. Эч кимди өкмөттөн бир сом акча жеген эмес да. Өзү бизнесмен болуп чогулткан, дүнүйөсүн азыр конфисковать этебиз деп. Кандай акысы бар экен? Бул жерде чет өлкөгө балдарды бергенге Сабиров каршы чыккан. Мораторий объявить этип салган. Андан кийин через депутаттар мораторияны жок кылып, ал 6 ай иштеген кезде 10 гана лицензия берилген, бирок бир да баланы чет өлкөгө берген эмес. Чет өлкөгө балдарды бергенге каршы чыккан. Манастын урпагы кыйшык болсо да, көр болсо да, инвалид болсо да, өкмөт аларды бакканга тийиштүү деп ошондой статьялары чыккан. Ошондуктан бул мафияга каршы барды дагы. Азыр өзүн Кыргызстандын урпагы үчүн, Кыргызстандын балдары үчүн өзүн сотко барып отурат. Ал киши 5 маал намаз окуйт. Баары бир чындык жеңет деп ойлойм. Верховный сотко адвокат кайрылат. Биз анын бирөөдөн бир сом албас экенин 9 жолу ажыга барып келген апасы да билет, биз да билебиз. Бардыбыз Кудайдан тилеп атабыз, баары бир чындык жеңет.